bazalwane egameni likaJesu amen. Thathele lithuba ngibingelele kakhulu ubaba umvubo nomama umvubo egameni likaJesu amen. Ngibingelele bonke baba bakhona, ngibingelele intombi nensizwa, ngibingelele nomama egameni likaJesu, ngibingelele Sunday school egameni likaJesu amen. Ngibingelele ngokukhethekile indlovukazi the first lady umama uMazungu, bese ngibingelela ke first lady yala endlini umama umvubo egameni likaJesu amen. Baba umvubo siyabonga isimemo sokuba sizoba phakathi kwebandla egameni likaJesu amen. Kulezi insuku baba umvubo kunamadoda amabili ahlezi enhlizweni yami, eyokuqala uDavide, eyesibili uJobe, bese kuba ilo mama wesithathu owafelwa ingane yakhe. Oh yes. Now uma yini eyenza labantu bahlale enhlizweni yami? Kunezinto abayishilo amakholwa namhlanje angeke azazisho. Enkosi. Uma ngabe uJobe sekonakele, yabo sekonakele. Uma wayephila ngalesikhathi, mhlawumbe ngaleso sikhathi babe khona. Ukube wayephila ngalesikhathi sokukholwa kwethu, ngabe sewahamba wayakozwa, ngabe usesukumile wathi ake ngiyozwa kwabanamanga ukuthi konakelephi. Kodwa kulento esho uJobe izinto zonakele, nomndeni usumphendukele uthi uyayibona-ke lento yakho. Abantu sebemshiyile ngoba imali ingasekho, abantu sebemshiyile ngoba engasekho richa. Kodwa ngibuzwe khulume phansi ethi ngephambili ngiyazi umhlaba uyaphila, salala phansi kodwa umhlaba uyaphila, ngabe sibonakuphendukela kodwa umhlaba uyaphila, ngabe abantwana babefile kodwa umhlaba uyaphila, simali iphelile kodwa umhlaba uyaphila. Yini Jobe kunikeza isibindi esilaka sokhuluma ngomhlengi, abantu bengamboni umhlengi? Yini kunikeza isibindi Jobe sokumemeza usesimweni esinje? Ingoba ngiyazi nabanga babonakali, kodwa mina ngiyazi nabangazwakali, kodwa mina ngiyazi. Yabona Ntombasi, wena uyungazi ukuthi uyaphi, kodwa yena ahambe ngeqholo ngobani? Ngoba uyazi. uJobe into emenze wanesibindi ukuthi uyamazi lo nkulunkulu amkhonzayo. Into emenze wathi uyazi ingoba kunezinto adlule kuzo izolo, athi akayebheka emuva, athi ahlabelelayo namhlangosi siyamangala kasibheka emuva ukube wena wawukelaphi abasilehlele. uJobe uthi ngiyazi ngoba sometimes akusebenzi ukuthi uzwane, sometimes akusebenzi ukuthi ubonane, kodwa kusebenza ukuthi wazi. Ngoba mawazi awufani nomuntu ongazi. Uyabona mangabe khamba indoda ebusuku ifaka isibhamu sayo enqulwini, ihamba ikoloshe kuqaqosikhothani bendawo, ihamba ibheka bona. Yini indoda ekunikeza amandla okhabe ubheka abafana abangazile uthi emgaqweni? Ingoba ngiyazi bonike ngafanayo noma bengayiboni, noma mina ngiyazi. Amanathandaza kakhulu mnaka
There is something engayiqondi ukuthi siyazi ukuthi lo nkulunkulu wethu unamandla okusikhipha basho bengakakhishwa bengatatazeliswa umlilo kodwa bathi siyazi ukuthi lesimkhonzayo unamandla okusikhipha wabasumlilo baqhubeka bathandaza bawasumlilo baqhubeka bathandaza bazake bayeke wabasumlilo bashaya umthetho athi amadoda siyazi bethi abanye beshintsha ngoba bayashintsha abantu uthi kadumisa uJesu nabo namhlanje bake bezwe ukuthi kunomlilo baswayo bahambe bayoguga kwabanye uNkulunkulu bahambe bayoguga kwezinye izinto bahambe bayobiza amanye amagama kodwa baziyo bathi kambe wathi ubeye I am moving forward I am not going back nabizo ukuthi ngife uyosala kwazeka ukuthi uNkulunkulu khona namangikasinda kama yelo khona nomlilo kaqeda ngabe kama yelo khona nomqhubeke ngaze ngife ngiqhubeka kama yelo khona namangasebenze kama yelo khona nomshado ubhedleka kama yelo khona basa nebukade basumlilo wakho sisingena kuvo noma usuzwele inkabi ithengile noma sewuzwele nabafinda aboshiwe noma sewuzwele neziqalekiso zakhulula hayi manje ukonde kuwo nomlilo waselona ngoba wazamandla alonkulunkulu wahamba naye bawahamba naye nalakisele nathi behleha wena phambili athuthole David ayebhala athi noma ngihamba esigodini sethunjlofa angesabi noma kumnyama angesabi noma ngiphakathi kuso akufiki ukwesaba ngoba ngiyamazi ngaphandle abamaziyo bahamba naye noma ngabe kuyahlela noma ngabe kuyanyuka abadedeli bayabambelela abasabi noma sekuthiwa lokho ngabadiniwe abazomshaya ezulu kulokho ngabaflathele abesabi ngoba basamandla alonkulunkulu abahamba naye noma sekushiwo bathi inkosi liflathele bahamba bakesabe baqedile yodwa unamandla okakile kuleloyo oseshuwa wake wabhekana uDavid wabhekana noGoliath basaba bonke betashe emva kwesizwe uthi uyaqhamuka wena kuthiwa wena shona ngala kulento ehambayo la endaweni esibaqedile abantu uqhamuka uDavid ngoba mama uMashi ohamba naye awusatshiswa noma yini awusatshiswa namazwi akhulunywayo ukuba babumvubuzana namazwi ayisabisa ngalesi izinto engabhekeki namhlanje ukube salale namazwi ayekhulunywa ngabe saphinde emuva sahlela sahlala ey'ntweni ebey'ngeke zisisize ngalutho kodwa amandla alonkulunkulu asithwala kuze kube manje uma lo mfana lo ebhekana noGoliath amadoda endawo athi nambona lo mfana uzofesa emncane uyabhayisa lo mfana ayenziwa lento ayenzayo lento ayiqondile ayiqondwa kanje ngoba kunamadoda oyitshela ukuthi akulile kanti agugila wakhulanga ngoba kunomehluko phakathi koguga nokhula
ekamnikeza abantu phela lendoda athi uDavide hayi ngiyamaze ngihamba naye lesi seluyibekele eceleni ngifuna ukulikhombisa leyabe kuyose kumele ligugele into zabantu bathi siyasiza eyakho bazoyibona nini ukuthi yasebenza noNkulunkulu wakho kini bazobona nini. Wona ukugugela uNkulunkulu babanye abantu wakho bazomgugela nini. Kuthiwa inyanga ithe na usuyagijima yoguqa inyanga aya bengikuse mntana ayoguqa nini bamvume bathi impela la Jesu yaphila kodwa wonke amasonto ubethi iBhayibheli esontweni bazomgugela nini noNkulunkulu wakho uma wena usagugela uNkulunkulu wakho. Athina lela asikumgugela uNkulunkulu wena kodwa sifuna ukulikhombisa noNkulunkulu okumele nimgugele noma imthetho ingashawa ingakhipha izinto ezisabisayo ngitshela ukuthi ngizongena phansi kwemoto ukuthi ngenze ulungelo yilutho kodwa kunoNkulunkulu engifuna avele ngoba akaveli kukuhle uvela amazwi ekhulunyiwe uvela amavela la abezinto sezenzakele kodwa uyavela bathoshe phelalela asinaguqa kukhona esiguqa kuye thina kungangaki unyamalala la uye koguqa koNkulunkulu ba ngeke bambone uNkulunkulu wakho usaguqa koNkulunkulu ba noma bangayibasa imlilo kuthi uyakoshwa la ekhaya bayekele wena kwakho kukodwa kube kuthandaze kube kumdumise noma sekunjalo. Kuthi lo mfana lalelani siyezwa ngalo uNkulunkulu wena nimbazile ngoba abantu they are very good ekushiyeni into ekuyiyo bayoguqa intweni abazenzele bona. They are very good entweni abayicreate bona baze bayitshela ukuthi sibalekile kuNkulunkulu. Into elimaza abazali banamhlanje iyodwa baba akona umjono akho sona into ebamba abantu bangasindiswa hayi ukuthi abasizwa bayayizwa lento esiyikhulumayo kodwa basaba nabo uNkulunkulu ababazelwe bona kwasekushawa imithetho kwathi wongaguqi kulesi sithombe sala ekhaya wongaguqi kunoNkulunkulu wala ekhaya abasibila nemndeni noNkulunkulu bayo hayi ukuthi abesho bezwa kahle kodwa mayicabanga insindiso acabangele uNkulunkulu angasezuguqa kuyo bese kubuya amazwi athongeza uguqa kuNkulunkulu babanjwe into yodwa abantu babanjwe inkonzo yokuguqa babanjwe inkonzo yasemadolweni babanjwe inkonzo yoNkulunkuluwana kodwa khona amadoda amathathu akwathi noma sekunjalo athi lalelani noma ngabe kwenzeka lokho asilendaba nalokho kodwa kuyosala kwaseka. At the end of the day labantu bebaguqisa baguqa kuNkulunkulu wabo ngoba angeke abonakala uNkulunkulu wakho uma wena usaguqela uNkulunkulu babo. Angiphinde angeke bambone uNkulunkulu wakho uma wena usenze njani usaguqa koNkulunkulu babo. Into yenze eBhabhiloni uNebukadnesara shaya umthetho athi kusukela namhlanje kulelizwe leli kusukela namhlanje kuleli khaya uye
uyamazi yini ngoba mangabuzwa uyabona umuntu ozwa kukhulunywa ngombethe nomuntu omaziyo umbethe kunezinto ezimbi ezihlukile ozwile ngami akangazi ongaziyo ilongibonile ngoba lo ozwile kunezithombe azakhela zona kodwa lo ongibonile uyangasho ukuthi uhlobo lomuntu lo ozwe ngendlela mhlambe nakuzwile akazwanga kuyikona bona ingaba tuthobe ngizwile ngoba manje sengibonile ngoba uyabonakala ngoba bethembayo uyavela ey'khathini zobunzima uyavela ey'khathini zomlilo uyavela indoda yesibili ile uDavida umbethe manje ivesi lipi mana ngevesi akethi iBhayibheli ngikukhuluma uDavide mayibhekana noGoliath kune statement asishoyo uthi there is something that you should know weSaul kuye kwenzeka sibashayile izandla basalwane besaphuma ekhambeni likaJesu kulempi ayotobhekana naye ufika bonke abantu amadoda besifazane izingane konke nempi yakhona ifike ilungise ancede qhamuka uGoliath bonke bahlehle ngoba siyafika isimo esinjalo la kuhlehla khona wonke umuntu kubizwe inyanga bayolithi anginakunisiza ngalento kubizwe isangoma sithi mntanami le nkinga yakho anginakukusiza anginawo amandla okukhipha kule nkinga iphume ibaleke uye komunye kuthi ukhokho vula lo hayi uzokusiza uthi afika kuye athi ayayayay ngicabanga basebehambe yonke indawo babeyoqiniswa kuyo bathi sebeqinile abantu babhalwe uGoliath amana aphume kube kanye abathi ukhulu ngamehlo bashobane baphinde emuva kodwa kwaqhamuka umfana owayehamba noNkulunkulu kwaqhamuka umuntu owaziyo ukuthi uhamba noNkulunkulu ongumlini mandla wonke wahamba lo mfana oqonda kahle ukuthi uNkulunkulu ozomlwela lebhakiyona yakhe ngoba sonke lesikhathi bezama laba bazama ngamadlawo bazama ukuhlakanipha kodwa kwabhaki indoda ethemba uNkulunkulu ongabonwayo mayefika phambi kaGoliath yabona lento ebiyinkinga kini ngicela ukukutshela ukuthi umuntu ozofika aqondane nayo ngqo ayinqobe uwe ngoba uhambi noNkulunkulu ofana nabayo uNkulunkulu wayefika uDavid kuthiwa yibona ngumfana ekhatha lezinto nangu umfana bo lento la ekhaya isihlulile lento la ekhaya kade sizama nogogo waze wafezama nomkhulu waze wafezama bonke lento kade yaqala la ekhaya sesiyazi nje ukuthi nje nakuzoDisemba kulento kunontazishona siyaje nakuzoDisemba kunengozi ezowehlakala kwaphambi umfana wamandla kwaphambi umfana wagunya wathi enough is enough kudala ukwenza kokulungela namhlanje kuzobonakala onamandla phakathi kwethu no osobana amaphehlo mfana uthini wathi umfana ngisho njalo ithi akusophinde kwenzeke lokho kwenziwe lo mfana la kudala edelela ikithi kudala inhlupheko isenzela kithi kudala ungasebenzi isenzela kithi kudala isifo isenzela but today is today enough is enough ngizomhlakaza noGoliath lo mangabe emaphambi kwakhe uma ngamandla ezinto uNkulunkulu azenza izona problem yethu
sethu siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu senzeleni izona. Senjani bazalwane siyakhohlwa. Umuntu David yobhelo kolekho ushinde i1. Uthi khona into engayazi. Mina engiyaziyo mina. Nengenza ngibe nani nesibili sokubhekana noGoliath. Ngathi ngingedwe ehlane. Ngoba uNkulunkulu wakho kumele umbone abantu bengakamboni. Kumele ulwele amqobele izimpi. Abantu bakina bangazazi. Babona uvukula manje njalo kanti kunezimpi. Osilesithe. Osilawedwa noNkulunkulu. Ngoba ngekuyinqobe into yakini. Ungakanqobe sithe. Uthi umfana lalelani ngekathi ngilusile baba kwaqhamuka ibhele ngalidwengula hawumfana wangayixoxa ngani indaba engaka ibingadingi mina bekuseyami noNkulunkulu aqhubeka umfana athi kwathi futhi kwaqhamuka ibhubesi lithe mayiqhamuka nalo lizodistroya ngoba khona izinto zakini okumele uyivimbe ngomthandazo uzivale ngomthandazo athi uSathane ufaka unyawo akhahlo wena uthi Sathane not here I like fire umphathele kube kanye athi beqabe bepapama kunesipho abanqobele zona hayi ngokukhuluma kodwa uyinqobedo lwele bathi behambile basuzosolwa basumele besithalele uthi uSathane hayi like fire. uDavid washo njalo wathi baba wazi ukuthi ngabe izimvu zakho iphelile kodwa ngithe ngilusile ngingedwa ngabona izinto engayibone ngoba bangitana kaNkulunkulu kunezinto ayibonayo abantu bakini bengayibone ukuvusa ubusuku kuthi wathandaza ulwizimbi zakile bengayiboni belele into yodwa edingayo nje ukwazana kaNkulunkulu. Bazalwane angikho kwazi isonto mina ngikhuluma ngobhalema emabhukwini asedivine nokhokhisho medivine nokuba khona everyday esontweni ngoba khona bakhona everyday esontweni but aba-absent kuKristu. Kukhona abantu abajoyinile esontweni kodwa abangamamukela uKristu. Kwezwa kumnandi nje divine wathi hayi nami ngiyangena kodwa singuhlobo labazalwane olungabanjwanga umculo olubanjwe into eyodwa oluhlatshwe yizwi nabahlukanisa nezinto because uyinkinga umzalwane ongahlatshwanga yizwi ofonde divine ngoba wathandazela wasebenza wathandazela wapile sifele oyinkinga ngoba kangelwe. Ungenile akangeniwe yingake sohlupha makwenziwe into zesonto kubokela ukuzaqala kanti kuyosebenile engana last week besikwenza ukuthi yini indaba ungenile akangenwanga esontweni lithi kushunayelwa athi wayibhole siyangala yena dotela kibhayibheli avulela kivesi ashone ngala athi umolo wakhe sishona ngala athi yena lowo sishona ngala yini ndaba ungenile engangeniwe. My God. Oh yes Lord. Njalo usho la idivine ayidingi imali yakho ubaba umvuba akadingi imali yakho Nkosi akazi lapha lalela ukuba imanager wakhe emsebenzini angakwenza ukuthatha kancane umuntu okholayo just because umbukela phansi
afune ukucontrola just because yena unikele ishume enkulu athi ngiyazi ukuthi make ngagodla mina kuzokonakala kulevusela abazomisa ngeke siqhubeke lalela ngikushela namhlanje wathi uyayigodla imali yakho noma uhamba nayo lalela into eyodwa awugili umfundisi wakho uzigila wena ukazonimala sasa izulu lakhe usuthokhu bayathatha bavuka bangifala bavuka bangifalanga wena ufala into zakho wena idatha noNkulunkulu my God Jesus babuvu noma sozimali bangahamba noma somabhizinisi bangahamba isono siyisono noma sesikhuluma ngesikisi siyisono siphile esikhathini la abefundisi bethi mbetha kushunyelwa kanje ngoba bazohamba hayi bazalwana sakhe isonto asinendaba nenamba kodwa into yodwa ithandazelayo mangabe ekhulume nawe ekulaleni kwakho akusizi babumvumo ligcwala imandla sikamba amanga ibabe efala abantu siyosilanda uNkulunkulu ngalo mphefumulo Jesus. Mina khona into engikhohlwayo mangabe mina ngakutshela iqiniso uzobuzwa kimi kungcono baba masifa sifice lamahlonga ade bashinyezwe ngezwe athi mfundisi uvubu wangishumayeza ngahlubuka ngalimala ngashiya esontweni kodwa ngibonga into eyodwa ukuthi wangishumayeza ungitshela iqiniso noma ngalimala mina kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi lento oyikhuluma kimi iqiniso kunokuthi ekufeni kwethu kuqhamuke abazalwane bethi impela mfundisi washumayela kodwa inkinga yethu awushelanga iqiniso inkinga yethu mfundisi wawushumayela impela uprofeti impela unemsebenzi amandla kodwa uzange uzishele iqiniso bazalwane yodwa into eyakwenza masifa sibonane naye ukwazi iqiniso iqiniso liyakulazi iqiniso liyakulukhulula iyodi lezokhulula kunezinto ezimpophile ukuthi sikutshele iqiniso ukuthi kutshele yini ngoba uyabona umuntu onamanga kufanele zonke izinto acabanga amanga amasha azobagcina ngawo nabantu uma ngabe izolo ethe amanzi ayasebenza kusasa kumele avuke nokunye azothi kuyasebenza ukuze benze njani labantu benze njani bahlali kodwa abakudingayo kuyiwana ukuthi sibatshele into eyodwa ukuthi lilodwa igama elinikeziwe ebantwini abangasindiswa ngalo noma ngavela okunye kuzohamba ngaphandle isikhathi noma kanezinto eziphakanyiswayo ezinamandla kodwa kukhona into enamandla ngaphezu kwayo yonke lento igama likaJesu igama likaJesu igama likaJesu nakwi-private party yayo yabona kunemali 100 rand wawugoqwe kahle waboshwa ngesalotape waboshwa ngocingo waphumaphi emzimbeni wakhe sebezamile-ke ejele iboshelwe imeda yabulala i-social worker ebelizama ukuyisiza safika yasithuka ingane yasibiza ngawo wonke amagama lawo athi mina sathana unamanga ey'nhlamba zakho ndazilisa ngawo sabiza igama ngoba amadimoni ayalazi nabathakathi bayalazi yabona ungabona bekuzamazama nje
plate uma luhlale phansi uthi baba ngibonile babufungile silapho wathi siyodlobulalayo usone phakathi uhlukethe uthi sikhalo samo singena nathwa ngesiyelekho basibone sesiphakathi bathi bebuzana ungene kanjani hamba noNkulunkulu ofehla hamba yasebazulwini bakuvaliwa mkhathazeki bakhulumela abantu abatshela ukuthi into zabo ayivaliwe ayikala ukutshela namhlanje bazokuthokoza umphakathi uhambe wedwa uhamba noNkulunkulu umavula kuvaliwe uNkulunkulu kathi ngekhiye awuhambe wedwa uhamba noNkulunkulu angana into zakho zimnyama nje kumnyama nje mntana mfuthi nje uyabona nje nalokhona uzohamba nje uzohamba mangalungisi ayingalela wemuntu ngikutshela akho lutho engidinga ukulungisa obabi kukodwa nje uphakamisha amehlo ngibheke phezulu kuye nakuvala khona usizo lwami hayi umsebenzi ngiyawuthola amazi akho lawo mina kukodwa kwami usizo lwamalungu abantu usizo lwethu egameni lenkosi ngenzi izulu lomhlaba noma benjengani uJesu inkosi noma abantu bejikela uJesu inkosi noma abantu bekushiya uJesu inkosi angeke lento bese siyahamba uDavide beno Goliath akulona intshe elabulala uGoliath hawu bethi uthi lalela ngenkathi uDavide eza kuGoliath ukhatha uGoliath noNkulunkulu wakhe uthi lalela Goliath wena uza kimi ngejula nangomkhondo mina angibhekani nawe ngamandla ami kodwa engihamba naye wena ubona mina angabhekwa uNkulunkulu engihamba naye yazi into yodwa weGoliath hayi wamina ngisakuwe ngegama likaJesu mina ngisakuwe ngegama name of Jesus umethi ngiza kuwe ngegama likaJehova my God waphoqeka uNkulunkulu ukuthi avele ngalesikhathi uDavide ambize ngaso ama uku23 uDavide ngenxa yegama lakhe konke ukwenza ngenxa yegama lakhe ngenxa yani yegama lakhe now uDavide esebiza uJehova uNkulunkulu wabona ukuthi mangase lo mfana nqotshwe imina Jehova bonke labantu asebezwile ukuthi lo mfana uthembe mina uma lo mfana ngenze into embi kuye
imali uma uMose ekhibona noseGibhithe abakwa Israel eGibhithe uNkulunkulu uthi ngizothunyiswa nangoFaro ngempi kabani yakhe okuthini uNkulunkulu uzovela esimweni ngoba akaveli isimo singekho yabona kunalento yokuthi mawusukholwa yonke into ihamba kahle ngoba salwane sisempini kodwa yentimbi asibambele negazi lenyama sibambele nemimoya ngoba ukuthi uzodla kahle malindlela uzonqaka imoto awucabange kabusha sisempini 24/7 Yes, Jesus. Oh, Jesus. My God. now uMose uhamba nalabantwana right bazowela ulwandle wakwelibona ulwandle elivuleka no kodwa uNkulunkulu ukwenzile ukuze kudunyiswe ini igama lakhe kunezimo sodlula kuzo hayi ngoba uhlakaniphile kunezimo sodlula kuzo hayi ngenxa yoconnection nabo kunezimo sodlula kubo hayi ngoba unemali eningi kodwa sodlula kuzo ngoba ufuna sale ubatshazwa yena hayi imali yakho hayi ukuhlakanipha kwakho. Oh, Jesus. Yes, Lord. Kunezinto uNkulunkulu azokunikeza zona ungaqualify akakwenzeli wena wenzela igama lakhe ukuthi laba bamgabazayo bazi ukuthi ukhona now baweleke laba okay masebewelile bengakaweli laba babebalandela bagcina bekabana bodwa ngoba abalandela thina abakwazi ungakabani bodwa ngoba ngekathi sibheke phambili uNkulunkulu ubheke impilo esilandelayo uma sebekabana bodwa kuphuka inqola begwazana uthi omunye kubonakala asibeke nabantu uNkulunkulu wabo uyabalwela baqala bazi ukuthi abathintwa laba ngoba bazilwela izimpi zabo balwela uNkulunkulu wabo baqala bazi abaseGibhithe ukuthi noma ngabe uzama ukudlala ngezulu ayidlaleli laba noma ngabe uthesta tikolo salapho awasesteli laba ngoba laba uyabalwela uNkulunkulu wabo. uNkulunkulu wabo bahlangane ngawo ungazi bahlangene ngawo bajike baqabane bodwa phuma yedwa phakathi kwabo athi babona beqabane nje namhlanje sasikade sihleba ngawe ngoba uyabalwela bayandifuthi bathi bazothatha wena uJehova wakho uyamlwela. Sesothanda suna sesothanda lo mfana lo bengaqonda ukukhuluma ngale nto bathi kuyenzeka ngiyayizwa uyangivumela now uDavide phela noGoliath ubiza uJehova wakhe njengoba nalo ethembele izinto ayiphethe yena wenze njani wabiza uJehova wakhe ubiza bani esikhathini sokuhlaselwa athi omunye umhlabeleli sobheka phina Nkosi masingabheki kuwe sosizwa ngubani masikasizwa nguwe ngekhathi lapho abantwana bakho beshiye esontweni beyobhema ihunga ubheka bani ubiza bani esikhathini lapho umshado wakho ugeluliwa kuvuka imfungufungu ubiza bani ey'khathini lapho abantu bemjibela bebiza ngamagama othubwa ubiza bani ubiza bani ubheka bani noma basekuvuka izinto iyashintsha ifocus yakho ubheka kwabanye uNkulunkulu uthi mhlawumbe bazongisiza lalela mntaka baba it's not about ukusizakala
akusizile sibabonile abantu babuvumo bebekwizandla ngoba bezethonga amandla amakhulu kanti bazofa wemimoya siwabonile amasonto obukhazikhazi sashiywa thina esabe badendele ayebasonto obukhazikhazi kodwa ungene kuwo ubengathi ungene emoshwari ufika abantu bakhona bebhiyosi ethi sizamandla kaNkulunkulu awujakhuphuka kwelikamoya kumele kwenzela izinto ngoba amasonto namhlanje babuvumo kuba babhidi kanje kanti ngaphansi kusetshenziswe kanti abantu bahambile bathi abantu bashukela uJesu kanti asashukela uJesu uJesu olekelelwe wangabakholwa ifana umemezela enkomyameni Jesu yedwa unamandla uJesu yedwa usenamandla my God Jesus uDavide akhiphiche ubhekene naye nenkunzi malanga kodwa womane wadontsitsha lisho ukuthini lelithi into enganakekile ngoba nomthandazo wakhe awunakekile rekabo shatalabahas kodwa kungadiboni nasemimoyeni nakubathakathi nakwimpundulo nakwimimoya engcolile nelitshe liyingozi noma ngabukeka kudelelekile kodwa kungamandla kulabo abawethembayo ngoba into emqobisayo ile uyaziyo musufuna ukulwa ngezikhali zabantu ilwa ngesikhalo saziyo oshola umfanisako nodonsa indwa imani bahleka abafilisti bahleka abathakathi bahleka laba bavala into zakhe bathi umthandazo nje ungakanga labafindo umthandazo nje ungenza labantu baphumelele umthandazo nje ungabuyisa indoda ehambile umthandazo nje ungaqoqa lezi ngane kanti wena osebenzisayo usebenzisa ngamandla egama awuhambi wodwa awuthandaze ngamanye amasonto uthandaza umthandazo ogcwele izwi uthandaza umthandazo ohamba namandla egama likaJesu Bangala athani mbukela uDavide Nkosi yami awunkosi nayi ingane kaJesu izofa awunayi ingane kaJesu nabafana abadala bakhala bathi awukade nensingele kabayithatha namadimoni nokeyigada basho ukuthi umfana akasayakasisheki basho ukuthi umfana umile lento yakhe uthi noma ngathiwane ngiyamaze ngakalaye ngiyamaze ngobela namhlanje engathi uDavide ebhizineche ngala uNkulunkulu ngale usondela kancane ngemva ngoba izitha zethu noma ngabe ziza ngakithi zishawe ngabothi ishawe yini uDavide atekele itshela lithi cha lihlale la bazalwane ukube uGoliath wabulawa yintsha kwakufanele nawe uyazi mangabe ngikushaya isibhakela kanje kufanele wenze njani uwele emuva now into eyabulala uGoliath into eyaqhamuka ngemva into eyamshaya kanakile babhizi babheke wena ubheke uNkulunkulu babhizi balwa nawe kanti uNkulunkulu ngemuva uyabanyonyomela usondela kubo bathi bebabana bodesele manje babuzane kwenzekele hayi uhamba noNkulunkulu ubheke yena awubhekanga isimo ubheke yena awubhekanga abathakathi ubheke yena awubhekanga abakuhlemayo
mfundisi athathandaza nje ukuthandaza ngisho amandla okuthandaza angiphelele kungenxa yenkinga. Yazi amandla kodwa yini ukuthi ubuka inkinga awubukile uNkulunkulu. Imabel kuIsaya litheni iBhayibheli uye omphayo onjani oyethileyo amandla. Now wena phela amandla ngoba awusabhekile yena sawubheka inkinga awukwazi ukuthola amandla kuye ungabhekile kuye. Into yenza uPetro bahambe phezu kwamanzi babuye bazike basusa behlabo kuye babheka phansi bawubheka amanzi azomithisa bawubheka inkinga zizogcina zingojele into inkinga yodwa ungawasusi amehlo wakho kuye angakhumbula abantu abazane bakabe besehlale belula izinyoka athi uNkulunkulu Mose zakhela inyoka oyibeka phezulu ozobheka yona ozosimba azikadwanga lezi kodwa amandla eselapha ababheka lezi bafana nobikhola leya kodwa babheka leya noma imalume lezi babengafi babengabheka ngoba babheka leya yonke. Asanda zengalelizwe ya Nkosi. Asanda zengalelizwe hawu kaNtombi ejabanjani nginjena nje ngoba abanye bamababhale iBhayibheli babona isikhathi sokubhoreka. So kumele izwi libe kithi silikhulume kubo ngoba abantu bahamba benezinto abafuna kule ndlela abafuna uNkulunkulu asebenze ngazo bamkremile uNkulunkulu. Sesithanda sabazalwane Zenzo chapter 28 verse number 5 kuphela. Esithandaza kuwona kodwa abamaziyo bafana nentaba yaseSiyoni abazamazamiseki njengoba babomvubo sesishumayeze kangaka laba bantu sihlangane nabo kusasa begqoke ngendlela esingayiqondi. Ngoba benyakaziswe isitha ngoba isitha sibhonga njengebhubesi asilona ibhubesi kodwa sinjengebhubesi senzela labo abasabayo sikwazi ukubasobozela. Ngicela ukutshela into yodwa hlala ungasuki kuye oqalile umsebenzi uzowufeza. Lithi iBhayibheli lami ngelinye ilanga ngithembile yona leyo nto noma kungangenzeki manje kodwa ngisathembile yona leyo nto okuthi uqalile uyena uzowufeza. My God, Jesus. Inkinga yethu ke ilana bazalwane sifuna uNkulunkulu ezizinto ngendlela yethu. Siyafuna ukumtshela asifune enze njani asitshele. Kuhle masithandaza baba egameni likaJesu sicela imisebenzi baba kuyathemba kodwa uNkulunkulu esebuya ke okay njengoba ufuna ukwenzeka ngicela uhlukane no 1 no 2 no 3 hayi ukuthi la Nkosi awu understand. Oh Jesus. uNkulunkulu ezokwenza umsebenzi wenza ngama-terms akhe hayi ngama-terms akho. Kunabantu baba into zabengasoze zalunga. Umuntu ngicela kanjena nto the other day hayi manje ngoba ngeke ngishumayela ngoba umuntu uthi prophet yena noma ngibona yena cha uthi kwenzele kimi I was worried ngabantu abafika kimi kuphele isikhathi bengasizakali
then ake lo mthandazo masana ungikhiphe ikhatha khona abathandazi ungikhiphe nje ngisizwa umusa nami ukuthi mangithandaza kwenzeke okwenzakalayo now give us why Oh yeah. uthi kwenzele there are people abangasoze bayibona into zabo fanele zize kubo ngenxa yenkani uthi umwengele ngiyakhuluma nabo ngisebenzisa wena nabanye engibathembile ngiyakhuluma naye lo nangomoya wami ebusukelele kodwa inkinga yakhe yini inkani ungalahlekelwa izinto zakho ngeke ubambelela ezintweni engeke zikusize Jesus. Hey, my God. umuntu obambelela indoda enjathi baba awungakosi basengana lendoda izingane zami zingondlobani ngoba phela izingane zami zilala zile nje kungenxa lendoda nkosi yami awukodwa Jesu angithola umsebenzi kuqala besengana lendoda hayi uNkulunkulu ufuna uyala indoda kungekho umsebenzi ulapha amabhodlela udokotela engakamtsheli ukuthi sawuphilile yini indaba uyakholwa wenza ukholwa ayinkosi aqale kuvule kumnyango womsebenzi ke bese ngiyahlukana nalo ayinkosi alungqobele lokhu lalesinemfu lesizoshutheka ngisilahle ngihlukane naso Oh, Jesus. Hey, ngoba sonke nabazalwane bethu imkhuba esingayazi hey, boss. Hey, Jesus. akhume nathi kuyabangala emva kwethu hayibo uphatha bubi uNkulunkulu wena My God. hayi la ebandleni ukuthi asikwenzi manje mfundisi ngenze njani ngoba phela nabo abangiphethe bayayifuna akanti uphethwe ubani mina ngiphethe emazulwini awunabanye abezinto ehlukene kuyalesishumelayo ibheke leyo nto Oh, Jesus. ngiphethe laba abangiphethe abafuni hayi wena oyijwayisa nabo wena oyijwayisa nabo abazolelethela ukunitshela mina Hey, Christian. babuvuma mina ngaphuma phakathi kweyibomvu ngaphuma phakathi ngathi ibisha inkambo ekuseni othi umongwele lalela akusiyona indlela yakho le ngathi inkosi kwenze njani ngithi khuluma ugogo wathi wembethe wesimbiwe wena ubizelwe ukushumayela izwi kaNkulunkulu alento Nashunga boy, don't even mention again. What you went to the pump? That's a matter of attention. What you are going to buy a fool? What did I let you say? No more cocoa back on. What a minute so I'm now. Mina the best no cocoa. Why not on the lagi? I'm going to send it. I can't see more for. I'm going to send it. That's just the purpose. I'm going. Off.
manje ubona ngina amabhathi uyabona ngibamvuka ukuthenga ekhaya endlini yakithi kaMasibisi namantombazana amabili nomfana yedwa ngiyumzukulu mina khona wokuqala kulaba bathathu akekho oshadile uqale ngami ukushada kodwa ngathi mangibotshwa ngengilungelo yilutho kodwa ngamthatha unkosikazi into ehlula bona laba bayenzayo izinto zahlukana ngithi ngowokuqala kithi lengisho mzala igama likaJesu linamandla kodwa kubiza abantu abazomvumela angene kubo ngoba akakwazi ukusebenza at a distance